Bai ule langrem ruwa ta khiang te kan ni a tun tum chu Pakistan mi pui tam tak in ha na chenap lui tui kang chat thut chung chang le Pahalgama helhovin mi an tha tewa wanga buaina kal zel chung chang te kan bel chiang anga India in aram thro khuma Pakistan thro na thro a phal lo chung chang le Arabian Sea a arwal ram in hal em pani ten military exercise an nei chung chang te po kan food tel don ani ZawlaiDi channel hian Belhchianna rin tlang le ngai nom ba ka thil thleng poimo big reaction video kan siam thina mailawa ilawin tlang fak ve zel theinan khonga in min lo subscribe sak vela YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzo ka apholan thina wangin khongai takin min lo like sakla min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imu le riat dan te po in tharung hau lovin comment mangin dar lang ve thin don nia Pakistan throp helhovin April ni somni pania Pahalgam a baisaran kwama mi somni paruk zet nun na an suan hnu lok khan India chuan kumsom rup panga zeta upa voikhat ma an la bo chian ngai lok Indus Waters Treaty chu aban san thu apuanga Pakistan chu tui far khap po pe kan ni lawang ti in atiam zuya tui far khap po pek lok an tiam hnu loka Pakistan ram chunga thui tak luang lut jalum lui alian thuta tui lian awanga buaina are don chawa chenap lui akang chat vele ta thunga tui lian awanga buai pher Pakistan chu tuna hian tui kang chat awangin an buai le tran me kani kumsang khat zakwa somrup khan India le Pakistan ram te chuan China ramatanga India aluang lut Pakistan rama luang tlang zel Indus lui tui khwa khir dan tura Indus Waters Treaty mangin indam siamna an neya India Prime Minister Masaber Jawaharlal Nehru hawa thuthung an siam IWT chu buaina tok lovin kumsom rup panga zet a om to ani chu ma se Pahalgam in suan na awang khan Prime Minister ni mek Narendra Modi chuan India in IWT thutlung aban san thu apuanga ma se Indus lui tui thuai pen na tur anei lok lo awangin Indus lui awanga buaina le harsan na thleng ala om mai ri lo chuti lain April thatop lam khan India ram chunga zelum lui kwa na chu sa ti riat takin tuyaliam na satamaya Pakistan opchin Kashmir biala te phei chuan emergency puana ni hial kha Pakistan chu buaina menin an buai talawa an buaina are fel main chenap lui akang chat le tamia mayani Pakistan helle sipaite ta na olsam taka ramrika na India a anram luruk lo nam jalum tui khwa sa ni in angai thei mana ma se Pakistan lambokin na sataka antor na tur ti riat chian ngoi chenap lui akang chat le tamau mai sia India hian aram chunga alui tui te chu Pakistan ramin ator dan tur helok ranin aluan koitir ti achiang ta India in Pakistan laka aphubalak na chu silai me pu ama hau po in ain tran der to ti na ani video a kanron ti lan ang hian Pakistan ram chung sial kot bia le luang lut chenap lui chu thotan ni April ni somni paruk khan pa ngai takin ala luanga Pakistan le India in shek na chi sang an kalpui nu April thatop ruai ni somni pakwa tun karam ni nga ni atang khachuan akang chat tatlat kan soizui zel ma in kan riat chian le zual theinan Kashmir history yam keulian le ri lok peang kumpinu sarkarin kumsang khat zakwa somni pasaria India ram achua san ma khan Muslim tamna
Pakistan ram le Hindu tamna India ram ti in British of ram chu ram pahnia thena ni a khati ilai khan Hindu chen tamna Kashmir bial chu Maharaja Hari Singhan a opa India rama be adu lova Pakistan rama be la adu hek lova enge mo chen kha chu mania ro in rel ram independent ram ani a ma se Pakistan atangin hel rualin anron beita a October thla sangkhat zakwa somli pasari khan India puina adil taruai mayani India chuan Kashmir a pui don chuan Pakistan mit mei ave na ngai boxi a chu wangin Maharaja Hari Singh chuan October ni som ni paru sangkhat zakwa somli pasari khan India omna hnuaya intuk lu na thuthung aziak ta a chuta china chuan Jammu ang bokin Kashmir po abik taka zalen na nei India ram chung ni si alo ni zui ta ani Muslim tam tak chen na bial ani ve thawa wangin Pakistan chuan angai thiam talowa India chu Kashmir biala arun ta a ti chuan kum khatzet anin do hnuin UN chuan January sangkhat zakwa somli pakwa khan ramri khamsakin ramrika na indo akhap sakta a Pakistan lung adam theingang lova December sangkhat zakwa somsari pakhat khan India adole ta a kumavei le nu July ni thum sangkhat zakwa somsari pani khan Simla agreement siamin ramri an khamfel le ta a chu tunthenga line of control kan ti zui ta khi ani Kashmir tlak lambiala line of control pialang chu Pakistan occupied Kashmir POK Pakistan lua Kashmir tia soizui anita a churang ri pel chuan Kashmir a lui liam ber Indus lui chu Pakistan rama aluang luta Pakistan ramdung seina ber atangin Arabian Sea thlengrokin aluang ani Pakistan lua Kashmir bialte Pakistan lua Punjab bialte le Sindh bialte luang tlang vek ania wangin tuin turatante kolphetha siamna atante wan loram en kolna atante a man ani ale lamzonga soira la chuan Pakistan ram in hana anlui pui tuinar ber chu Kashmir biala om ani tlata wangin Maharaja Hari Singh alal ram tereute ve mai ti in Pakistan chuan he chu atuma Kashmir chuan andam khachu atheina an ti in India abel bula chu Indus lui tuin chu na voin thlenga India le Pakistan anin be fau chan ani Indus lui hi Kashmir tlak lam depa lui dang pani zelam le chenap te chuan Pakistan ram chunga anluan fina chutiang bokin Kashmir ram lai li le aram chhualam atangin lui pathum Ravi Beas le Satlas lui ten po in Pakistan rama Indus lui bok afin le a ti chuan Puneru hawa anin rem siam dan chuan Pakistan rama Indus lui luang lut fin tu Kashmir tlak lam rama lui pani zelam le chenap lui tui te chu India tan khwa phalani lova kolphetha siam nan po a man thiang ani heklo Indus lui fin tu ni thoma se Pakistan ramin atornep na tu Kashmir chu alam ram atanga lui luang te ero India thu nei na liao ani a kolphetha asiam theya wan lo ram en kolnan athwai peng thianga adu chuan Indus lui pui fin lo turin athwai koi dai thei ti na ani kan han soitak du achan chu ram pakhat tlan khop Indus lui tui ti tam tu chu zelam le chenap lui te an ni a Pakistan ram nupoi mo tak ani miawa wangin India hian adu ama ka alo ti danglam athiang lova ma se kan bultran na kan soi ang khan India chuan zelam lui khwa na chu eng khosoi set lavin asa mia a tuiliana wanga Pakistan ram abuai em lain tuna hian chenap lui atikang le ta buru mai ani tuna chuan India ramin Indus Waters Treaty aban sana wanga buaina lian tak Indo na hial chokchuak thei borua kin mingtla buak mek ti rethiam to in karing kan thu pui huam chung ni chi alo ma se BJP in sarkar na anan chan nu khan abik taka JNK vulna
India dan pui article zathum som sari na chu Pakistan nil ho na le Jammu and Kashmir mi pui teril rung he lo chan ani a Islamic helte po an bei chimi theimia lo chan ani ti Hindu kulmut hovin an riat chian tak ema wangin JNK chu UT a an hnu hiam phroya mani mai khan JNK a UT sarkar masaber chu anin thlang zo chawani chutia an muslim tuite bitna JNK bia la po Pakistan ho an chep tak viawa wang chuan Pakistan chuan Kashmir lui tuite mangin du hun huna dangchara an tluk hlum vek thlangin a hriat theiti a hachiang si a hel ho mangin cho buai atum fawa Kashmir mi puite chu an muslim pui Pakistan lamtanga an min thei mai ringin an lu khung fawa Kashmiri hovin helna chok chuak fo tu Pakistan lam anon du tak tlat lawa chuan atorot zongin ma an la le ta a an malak na tharaber Pahalgam ram chunga baisaran kwama khwaljin mi somni panga le tual chung mi pakhat an kap hlung ta ani ole a thui lutuk lo nan chura ko thak dung thulin ko I han thak dai te ang ZawlaiDi channel hian Belhchianna rin tlang le ngai nom ba ka thil thleng poimo big reaction video kan siam thina mai lawa ilawin tlang fak ve zel theinan khonga in min lo subscribe sak vela YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzo ka apholan thina wangin khongai takin min lo like sakla min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imu le hriat dan te po in thlahung hau lovin comment mangin dar lang ve thin don nia nimin April ni som thum thole ni a Belhchianna kan ti chu a khan Pakistan ramin aram thlo khuma India thlona thlo akhap ti kan tar langa ilo la hereng emachu Pakistan ramin atuang ati cha reng ani phot chuan India che dan tur hi classic anga khel lawani tin kan soyani kha nie India chuan Pakistan thlona reng reng ramdang thlona a ho emo manchoin amang emo po ni se engwang ma in India ram a khoi lai ma an thlo khum to bik turani lo ti in nimina cabinet committee on security chuan thu chwa asiama he khapna dan hi manhal ni in me ni somni pali thleng a huam ri don ani India thlona ten Pakistan ram an thlo khum man nimina Belhchianna kan ti chwa khan kan tar lang to a Pakistan ram chuan aram thlo khuma India thlona thlo a phal lawa wangin ni tin US dollar nuai khat vel zel a lo zia India in aram chung Pakistan thlona thlo khum a khap ve chung changa chuan Pakistan ram anga ram pachia le pruchemek kan ni lo boka economy lam ai ma in ron thlok vai te se a eng chi po ni se indo thlona anga nga in kan lo kap thlang hau hau to mai don ani atina lam hian rilru adek jok tlat India ne virwal chuan thona phur treu ral thuam changkang berber kap chuak thei bok INS Vikramaditya le khomwala nuclear ral thuam kap chuak thei tuin hoi lo te ne Arabian Sea nun chanan zir mup mup ti kan tar lang to kha kan theu neu bik ozong love ti ni om hrimin Pakistan point Arabian Sea tho nun chanan zir ve boka map kan tilan hi ngun devin en la missile pakhat ka swala wangot po in India le Pakistan ramte hi indo theidin huna kanding mek ti I hathiamin karing India tlak lamdep Arabian tuipui kama hian state panga Gujarat Maharashtra Goa Karnataka le Kerala te an oma khiarkar poimo em Daman and Diu le Lakshadweep te an la om cheu boka Pakistan long chol hun pui ber Karachi atanga kilometer zali chawahla a India long sipai hun pui INS Dwarka Gujarat state a okha biala a oma Arabian tuipui kama vek India hian Western Naval Command huaya long sipai hun pui so palizet anaya Western Naval Command hian awam zaw viu na a tlak lam dep atanga ron bei tu telaka India hian ven himna anei thak herasin Pakistan ero chuan Balochistan bial le Karachi khopui huam chunga Arabian tuipui kam kilometer
sang khat le som nga chau achang ve thunga chutiang khopa bialji ma chuan longsipai hmun pui paruk lek anei ve ani chu China ram le Pakistan longchol hmun wadar hi kilometer sang ni le zasari emo kilometer sang thumvel zet emo a thui ani a India town ero ram in ngeng rial an ni boka chil chak phak lek ani thung ka soyom zia chu Indo na chuak ta ang se China ramin along se paite mangin Pakistan puidon se ani lo bera po kilometer sang ni le zasari zet an ram le hnu in Pakistan longchol hun an ram thleng ve thei ram don tina ani a India longchol hun le wangkom kho puite zong zong an ram pelvek angai don awangin chu ti chen chen rei ngak turin Pakistan nuk a fei zo lo topang kan thu dang lai chuan India chuan helvul lian tu le chorchang kai thina Pakistan apua Pakistan ero chuan Pahalgam in suan khentir tu berapu the resistance front TRF le Laskari Toiba helpolte an tho pui lawa an bul lawa Pahalgam in suan na le Pakistan ramin in zom na eng ma an nei lo ti in tanan kho ngar ngara ma se India Today Global Investigation Team te chuan Pakistan bulum la ya ngei Mumbai hotela khwaljin tam tak thana ruwa man tu thu pe tu le thuak bur ber chu Islamabad sarkarin ahumti an hailang kumsang ni le pariat khan Mumbai khopuya Taj Mahal Palace Hotel Oberoi Trident Hotel le Nariman House te chu Islamic Hel Rualin October ni somni paruk atanga somni pakochung khan an lu khunga anua an riam tuar lowathi civil mi somnga panhi tenen ramdang khwaljin mi somni paruk telin civilian za somruk palizet an tata khathil thlanga amo phur pelu berchu Hafiz Said ania India Today chuan vo in thleng hian Lahore khopuya sarkar mi poimo te chen na biala zalen takin alakhosa ti apuang Hafiz Mohammed Said chu Pakistan sarkarin manin thu te po azor fi ani in thu an thana ma se ama veng tu bik a personal bodyguard baka Pakistan sipaiten uluk takin an venga tan ina tang nilavin sarkar mi poimo venin an venga zalen takin nun amang me kani Islam sa khowwan tu te hi sa khomi tak tak vekan ni a Hafiz sapo hi pui thiam chi khatani Pakistan hel Jaisi Mohammed din tu le an thuai tu lu berani a Pahalgam in suana po khan akut zetha alang buaye an ti chu India Today chuan intelligence report an nei te be chanin Hafiz salan na video an ti chuaka satellite thalak mai ni lovin ngai takatanga en thatu te video thalak net an ti chuaka Pakistan ramin mitang a hren mek anga apuanzar Hafiz hi Lahore khopui laili a sarkar mi poimo te chen na biala cheng ani awangin a chen na in le a chebel thalak te nen lam an ti chuaka ni Pahalgam in suan na awanga a re pha apiang an thindim em lai le helmangten an pu to khrem na hungei se tia amitinin du thu kan sam lai hian India chu alangoi vung mai ti in a mor I han bok don te ang Pakistan ram en thak na thak tu pol Inter Services Intelligence ISI huai tulu Lieutenant General Muhammad Asim Malik chu Pahalgam in thana awanga India erlet turvenga beile turin National Security Advisor atan ruat tharani a Pakistan chuan India hi chemai turanga in ralrin na thupek ati chuak jingzuta ma se India ero angoi vung ri tlatani kumsani le som pakakum February ni som pali khan Islamic Helin Palwama a India Army te thichilin an bei kha ani a India chu reitak angoi vung nu in Operation Bandar Ming vo in February ni somni paruk khan Pakistan ram chunga Balakot khwa a helbupui awa phin darta a atu mai February ni somni pasaria Pakistan chuan ronbeilet vengan zatin F-16 fighter Z le India fighter Z te anin beizui chiama India pilot wing commander Abhinandan Varthaman chu
a fighter jet MiG-21 an ka chiat sakawangin an mana boruak a sosang zui zel lo nam ti in nithum an thren hnuin Mars ni khata an chuale ta ani ka soi tumber chu Pakistan ram chu nge ya India sipai te phubalak nakha ni som pathum na an thlen tir chawa chu wangin Indian National Congress ho tu pa pura hul gandhi hian norte tet ma se India hi aman no pha don reng reng lo chutiang bukin USA khwan Pakistan le India bia in buaina ti punlun lo tura beng dai atum viau na a buaina thleng zui ta lo chu an rila hai ve ngota ma se hei ero kan hriat a tha India hi are wang chuan a mel ma te tan hla oma nai tina ani zawk nga ye